Bazabanu baba zibibuta ngabe tuzivo tata simuni kimbangu basa kutusisira bana bata kamu kabana ngutuko kanji bonzo kututanga nga munkunga kututanga nga ebu tata simuni kimbangu watubutira bana batatu bana zimbasi zina zimbangi kimfumu ke tata simuni kimbangu mbangi bangana vile bambangi lwena lwatelegele tateno kimbangi okisulu kwa beto olonga yetu oletu kuntima manswe kimanza ngunza ndimvavanza zimbangi zitatu kafilu swa kwa ngunza ndi mvwala ya ntete ya bakalu nzaya yo kayale nkangwa nzambi nzaya yo mbangi kwenze kabana kome mbangi zimbasi Kambo tikele bene bawo. Ikatuka beto foto kubakiri mu foto etala endo katuka donc voilà, on est dans l'ambiance ici. Ce témoignage véridique que voilà, on est à Yanda où de la banlieue de Nkamba. Après, Nsala, Yanda, Lukengo est issu, notre grand-père, doyen, grand frère et apôtre, messager. Merci pas, parce qu'il a travaillé, il a quitté ici, il a donné cet enseignement de Nkamba à la rive droite à Gisasebou. Papa, après le Gisasebou, peut-être Matouba Samuel. Tu connais un petit mot à propos de Matouba Samuel? Tata Samuel Matouba, Bebaou, Fumu Kaka. J'avais au moins 10 à 11 ans ou 12 ans. Toi, tout qui est comme Yenkaka, ou Abuta Sedavé. Chérie. Donc, disons, vous êtes dans le ban bataka mandefu bakale lundanga eboy bo mandefu oy jasla boy bu ntango bo mandefu kamina ni mamuko kadi kimbuta kantango ina bula ko jaka bon aron l'huile la barbe d'aron voilà et bula ko bakala metata matuba il fit un grand pasteur mono ya zabatata matuba je crois à l'âge de 11 ans kadingaka ya mono yani wale ninyi mama mwilu kenako tata ndo mingeri kimbengi nkaka ya tata le mono yani wasili recevoir parce que wakanga ma plus de 20 fois mais duka kwenda tata simingi mankaze vutuka kunata bantu ko bawoti bakuiza ngeu yambanga yikubalongela kulisa kaka bebadu bakuna funda bakutukanga mbazi kuzafutu ikono ko bansi Kakenge oui Kumuna Nomingedi Kimbembe Kimbembe Domingedi retenez ce nom cher chercheur papa Nomingedi Kimbembe buna beto turu azaba vo tata simini enani tata matuba grand pasteur yani kusimida Brazzaville Mbanza Kimbangu excusez-moi je vais nous parenthèse, j'aime pas trop le thème de Brazzaville parce que ça ressemble à la franc-maçonnerie, à ces pratiques occultes qui créent des os chez nous. Nous on va débattre sur Mbanza Kimbangu. Tu es là quoi? Regarde. Regarde. Même malu kuna minebe, malu kuna minebe, kuna tile minebe. Regarde, tu n'as rien. Mbanza Kimbangu. Oh, bon. Inquiète-toi. Alors kuna Brazzaville kuna tata Samuel Matuba wakala mbe balandi banu bakele kuna kunlandi babingi batata ki yelo paka batata Kimbembe babingi na Brazzaville Mbanza Kimbangu. C'est-à-dire que Mbanza Brazzako, parce que Braza donc Mbanza ya Brazzakatu. Braza ya ndi mpumbulu kala yiza kwa mundele kwa nimpe
qui mpum ka voita ki formation wa jona ki mambo ko bateke kadi yandi il avait violé bana la cour royale oui yani buka baki mfuke makoko mbasinya nkana kuna 1880 parce que tonga lo kuna mbe kuna bayambila ye bateke ko ale wa viola buka viola kataki nsuza ibana ba jeu vierge ntweneza kuna cour royale ale ikana kazula kabaka zona kimfumukina kadi mpuka voata mpuina ya baka mama ngalifulu ikana kazona kimwanda kyao na 1880 contre qui manque ko Théophile Obenga watuma kisa asila kadam kon do betu televo wunu be formation ba vueri kuna mbaza yina ba tuwini zo ya mbia ya yongi diaka wa tungi formation kuna yani depresa kwa diaka mwen donc mbina kay beto ko bitu sidi beto bandi particulier mambu to ko pari fo longo to songa mama na on sono kuntu ala so sasla motigi ben donc mbanza kadi malu kuna menina tataki mangun tukuna Angola vumugo RDC ye malu kuna mbanza ki kimbangu donc kuna katela man donc en fait donc suba ka bonso la suba Léopold Villa katu kaptula sasaki kimbangu kinsasa sasaki kimbangu na simu diago mbanza ki kimbangu tulo ko tunaindi ko nika kintinu kumbu ya kitu ya kintinu ke mbanza kimbangu tunaindi ko compliqué kadima kuna mayanse kila kunzunu be kuna ngi mo ko kala wallo ngala mais mono mama sono ko masoro ko ndobe ngete tunaindi ko donc tata batuba yandi wayenda wakangwa ina kuna foruse bafila kuna chad mais ukile butata simuli kimbangu wazaba diambu yani mufutudi yani be kuzisenga muli diambu dodo bakili mpeki mbwanza kya sambila vraiment tata nzambi yambura kakemuso tata batuba même ngutu kan chama sumu kanti salu kikasiri sala foti kakatulwa wana fuka kyamude unatoka fuizi karne zinazo nimero imbogere de sote nani dirijo kembote kieto ngeye nguidifo wakala sadika nene wona tegunu ki musala wona nsasi la fioti ntangwa lwa kuna kinsasa bibubu kyama malito kuna mukora lese banani yakaya munene ntango kinsasa bibubu ntango yina kakwa kala choral seko choral ya kala kuna choral A yasi wili dirige kwa papa Bikambiri Joseph tata Paul Bikuta tata Nkenda Enoch. Après ba jeune bazim monavo tangwa wa kwela ngai fueni ngaba futi kuna se débrouiller kuna ba jeune za koka ku Brazzaville kuna Brazzaville bana lwa kuna balwa kila mpe mukorale kakaya a mais ba monavo bo jeune za zingi za kala kaza kwa yibilako bizi sa créer la chorale C. Alors chorale C ku Brazzaville et yena yila man kakuboko ku Brazzaville elle mono ya kala kunkamba ya sadi kunkamba bantu bana ba wonzo no bakala bandengi nkumu babingi kwani nkumu kuti nkazi ulwa vila kana bantu bana tele boa ya kuna Brazzaville mono ya samiriringi ku plateau de 15 ans et baumpe ku plateau de 15 ans alors mono bukina vo yaki yukulu mu choral A pona ya sa penche ku choral A ndete ku paroisse Masuku choral Masuku zifwa tuizi ku choral A ya ku plateau de 15 ans ya yimbidi ko mpe ku choral C ye ya yimbidi singi choral ye batele nkamba boko tabuna wando nkamba boko mundangu yitwa kikalanga muno tata lusala jwa chanvontela mene kuna mpasi kuna tie wunu kiki batata Bikambiri munde mura nitu kakabututa kuna yeni zeka kuna za bumbu tabete wonzo sinon ce sont de grands fondateurs ya chorale C. Parlons mon ndinga bantu batu la bakisanga votre qui français ginsoso. Vous avez quitté Nkamba en quelle année? Tete wena wasaba ko nambanza kimbongo ex Brazzaville. Kuna yakala kunkamba de 59 à 64. Beto babato saliki kinlongo mozole ya tata Simoni Kimbangu
twakala yetata dirigeant en chef. Ça veut wakala bonso ingénieur tata Bawonda Jean. Twakala batata Kimbembe. Twakala batata babikuta babingi twasala kinlongkina. C'était en 59 avant 60. Babingi twakala. Bakwete André. Ngumu za zingi mebana babingi ngumu zigulwa vilagani. Do muna korta ntangu ni tata kimango yefutuka muyilu yakota muyilu selemi. Ngolo ikame betu ba choral ba choriste ibetu bana. D'abord buikuzi katuka fioti muna 1960 le premier jeune garçon walongo kama tutu yesika kinkenda mulusende ngome babokrange volusende. J'étais seul. Mon musika kaya kala tangu yi. Mon ndonge sebaleke bo bawonso batwakele sikanga yawo vo wunu kiki ba flûtiste beka babingi. Muba jeune c'est moi le premier. Quand vous voyez mon tangu yi? J'avais 22 ans. Alors, ni tata kimbango yufutuki di muyelo selemi, la ça se la fait du boy malo tla manem na le 2 janvier, le 3 avril 1960. En 1960, mono butsiribu kina kukinsasa komea kala kuwata. Kyavata. Lukengo, kadi lukengo nkama. Buna. Twende. Korwe iza. Kor ya tata Simoni Kimbangu buya iza. Tuwidi nsangu vokor yizidi. Kuna kinsasa. Twakatuka beto twakala la grande chorale, c'est la chorale Yerusalem. Chorale Yerusalem twavuka nenge ye chorale ya Boko. Ngimbululu, Nsalulu. Na te korbu ya iza yebu yikotele mukinlongo butu amanza kinlongo na te munungizi katuka kunkamba mu 1964 sabuli ku Brazzaville. Ku Brazzaville j'ai fait presque 36 ans avant ya butuka daka kuka mun. Don le rusasi la boy batanga de vo Brazzaville et bandila makambo. Parce que la mambo bilan ki bon so batanga de vo so e bandil tu partir de Paris au Brazzaville et bandila makambo. Mana mambo yani kibenta hata Simoni Kimbangu wa sisamo yani mbe watamu. Kari vote tomene mona oui même indépendance même ku Brazzaville parce que ku Brazzaville c'est le premier pays yoyo yenavo babaka kimpwanza babageni permission di bundu di agayika kumbazi. Ce sont les Brazzavillois. Les Français belombe les Français. Les Français ba wana ya, ba France ba na lever. Les Français bageni permission kwa batata matuba boloko di meni luenda lwa sala kisala kelika prikibe. Alors il y a où ya moneka bo nzo ya nzambi ya ntete ya kimbangisi kuboko. Ya tunga muna moko ma tata mabaki mbangisi moko mabaki mbangisi me kuntwalu suru ya tata matuba samia. Tata matuba samia. Abingo ni bakala mu libundu bayakize mono kuti abazaba kone ava buna yakini mwana fyoti yazaba batata masamba kilo paka batata mfuka batata bawo kadi bayiziri ngulukengo kwa ngaka ndomingeri Kimbembe tata ndomingeri Kimbembe il fut le premier pasteur Kimbangisi après mama Mwilu ngaka yo abutata katata batanga pokufana ni vonzunga sako premier pasteur non tata vonzunga sama sono kwani oui mitu wanga popo ibundu didi tata kwa ndadi tukiri ntama kwa ndadi tukiri kadi kezi kwa batata nani kwa batata wanzunga sako donc il faut victoire d'ici bien ntete avant